bese kana lento le ukuthi wabona umzala abuye emsebenzini angajabuli ukuthi umntwana njalo akavela inyembezi zesibhlenka amehlo akuza abantu ongathi basebenza nayo abantu ongathi hayibo akuthe ukuthi endoda namuhla kuza abantu abasuka ngifuna ukubona udlalela leshati ngeappearance yakho bra ngendlela sowungayo yayibona into kuba nemicimbi endlini gada amafoni abantu abamenyiwe yabona njengomama bengicela ngasamzweli okay right hayi ukuthi bengamzweli ngokuthi angimfileli ini yayibona into le lethi ngento esengiyifake kuyo awuthama yayibamba ngibona ukuthi ayise into esoyayidinga mara ngishaya bra yami ende ngeke ngaphathula i4 plate gas stove lapha endlini ekeni ukuthi malini wena ngo-experience yakho malini 4 plate gas stove maybe ngachustina something ekena mina ngithengisa malini 400 yo guess what? Lava sobise uthembulala be. Things ama-speculate things omakhosha na. Ngiyafuna. Leyo bengifuna. We leave no stone unturned. Yeah, welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV. The podcast that other podcasters watch. Yo guys, yeah, I'm back again with another banger. Today ngiphethe umjida wasembaleke go by the name Ntokzini. So Ntokzini naye uzosibekela istory sakhe since you know what this podcast is all about. Yeah man, bheka nokunye ke angifuna ukuntshela kona ukuthi sometimes if ever I podcast inayizwa i-audio ayikho sharp ngisuke ngishaya i-episode eyibhenga only to find out ukuthi siyamas recorder computer egcinene shayela ama-ada waba ukuthi manje asena choice umjida masithi siyamfuna akasatholakala since you know ukuthi abantu kuma-podcaster abanjani abanye abana amabhelasi nowhere to be found. So manje into engicelayo bafethu ngicela you need to bear with us ukuthi nangabe i-episode ayina audio egrand because of izinto ezinjalo yabona because nathi we take time we use izinto ezibhaya ukuthi shoot ama episodes so we cannot just throw away the episode just like that. So preferably sayifaka ukuthi at least in YouTube na recognize ukuthi Spanish call. So yeah, anyway ngiphethe Ntokzini from wala vulo othema sure mfethu ngizocela mfethu ukuthi utshela abantu ukuthi Ntokzini ubani ukhulelephi kanjani mfethu like kufike kanjani ugcine so tuna riding yecrime into ezinjalo just upbringing yakho ukuthi ubani wena isigila ngithola enjalo nje thanda ukubingelela ababukele embaleke eMpumalanga indawo zonke igama uNtokozo wasembaleke extension 4 ngilaka ukuchaza istory sami into engadlula kuzo ezinzima izinto esiyifaka kuzo siyouth yeah so mfethu so manje riding icala kanjani into yakho ukuthi ube ku-crime into yasisigela into yasedladleni or asithi nje ukuba nothi nje icala va ekheke prime ukutshela mina ngikhule ngintwana what to call it right yabo akusho umuntu ostoti nano even noma benginabo ubutoti bani bomntwana prime ayibamba mara ayikho into engisole ngayo awuthi yamne ngoba nje ivunguvungu esihlangabezana naze banganini nani ayibona into leyo yeah gcina sengena kwezinye zezinto ema-drugsini kahle yabo mawuthi ivunguvungu abangani ngikhuluma ngento ezinjalo peer pressure futhi maye singayibali ngokuthi peer pressure man ukuthanda izinto kahle yayibona yeah ukuthanda izinto kulandela phapha uthi sibale kanjani ukuthi ukuphapha Brian so wena ukuphapha ucale ngokuphapha okunjani because abanye bayaphapha bathanda i-email abanye bayaphapha bathanda i-strat beer wena ucale kanjani mina ngicela ngokuphapha ukubhema Brian yabona ukubhema ubhema vele from cigarette insango khuphuke ema-drugsini into eyalida kuwe yonke lento le. So manje ungena njani ufuna ukwazi indaba yama-drugs ufaka bu-achuzi or baba ukuthi was decidela ukuthi athi ngikawuze and bosona ngathi la ema-drugsini kwaba yini ukuphapha kwami uthi yabona ukuthanda izinto kwami yabo Brian bengiyibona ukuthi into errong and bengayifisi ukuthi ngaba yinto engiyenzayo lento le mara ngokuthi ngiyaphapha ukuthanda izinto yayibona lento le ngazitshela ukuthi mina ngizokhona uthama yabami akekho umuntu owangifaka ukuthi inani ngazijutha mina ngasikhohlisa mina kahle ngazikhohlisa uthini mina i-drugs engalibhema inyawupe Brian yabami shithi ma inyawupe ngasikhohlisa ngokuthi mina ngeke ngifana nalabo fowethu lapha yabo ngokuthi mina
bengisebenza ayikho into bengiswela kahle kahle mina bengisebenza nokukhula kwami vele kwasesikela ayikho into bengiswela inani ayibona lento le nethi mina kwaba lento lokuthi ngithanda izinto bro ngoba ukuqala kwami ama-drugs bese ngimdala bese ngiyolanda 27 kahle ayibona ngaba nalento lokuthi hayi ngeke ize ingihlule lento le ngeke ize ngifane nama-out mina lento le ayibamba ngasijutha ngalo ngangena bro kanti into engingena kuyo mfethu into enzima bro yangimoshisa yangimoshisa uthi ngangena enyawupini kahle kahle ayibamba uthi nyawupe the way strong ngakhona le drugs le bro yilo i-drugs engisalivuma namaya ayibona into leyo bro yangimoshisa ukuthi angazi ngayichaza ngithini le bro noma ngendlela enjani mfethu ichaza nathi angikisa izinto ezibalekile bro mina ngaye kumsebenzi sengiyolanda permanent bro ngendaba ye-drugs ama-drugs bro ngakhetha ukuthi ohlale lokushini ukuthi ngibheme so uspana uyankawuza shothi manje ngisipana ngiyakutshontsha lo nkawuza ngisaqala bro yami kahle kahle thi ngikubeka ukuthi kahle kahle ama-drugs ngawaqala 2017 inyawuphi ngiqala 2017 lapho 2017 ngike ngahlala bo 2 years ngasebenza ngigcina ukusebenza 2015 shothi manje ngigcina ukusebenza 2015 kanje 2016 ngiyahlala 20 esipana nje 2015 siyahlala 2016 ngiyahlala 2017 ngibreakisile nangapha shothi maye umntana uvela 2017 January ngiba nenhlanhla kule 2017 ngithola umsebenzi bro mara u2017 azange aphele ngisebenza and kule 2017 ngokanezela ipermanent from endlini uMagogo ungokanezela ipermanent ngiye kumsebenzi mina ngikhetha ukuhlala lokushini lubhema ama-drugs so manje bowenza kanjani ukuthi bangajampi ukuthi uyankawuza kube ngapha uyaspana mawuye esipanini bekwenzakalani mina bengisitshe ukuthi ngiyafihla bro mara yabona i-drugs njengenyawuphe alifihleki bro but before bufihla kanjani bukhona kanjani ukwenza ukuthi bangaboni ukuthi uyavaya esipanini uyabuya wenzani bengigibela ibhasi esitopini singasekhaya ngisho kuyabonakala ngasekhaya gibela ibhasi esitopini mara along the way ngiyehla esitopini ngiba nendlela engihla ngazo ukuthi hayi ngikhokha ibheji endlini ngiyehla ngihamba ngiyohlala ekubhemeni mara endlini bazi ukuthi ngisemsebenzini and ngibuya ngalesikhathi sokushayisa futhi eningi ngihamba nesikhaftini ngiphakile isikhaftini bengiphaka 2 ekhafthini mina bro angene ekseni ngiphaka isikhaftini sokuthi angifike emsebenzini ngiyadla ngiphaka isikhaftini sokuthi ngiyodla ngelunch angidoje esipanini ngidoje nazo zoyithule ekhafthini ngiyohlala laze ama-drugsini udla namachita sometimes ngidla namachita leso sikhathi leso esinye ngisipha amachita amachita abonani njani so manje ngoba awuye esipanini ema-drugsini bo waste malini or le mali boyibhema rabo uyithola va ikoloto enye into ngagcina ngene ikolotweni nenye into umholo yawumosha bro ungahola Friday mara Monday ubuyile emsebenzini ungananeko unganagwayi even ugwayi ukuthi ucela amachita ukuthi angibhemeze kube nihole same day Friday sibuya ku weekend sonke so kusho ukuthi wena Green esipanini bowuya makwenze njani ngoba uthi ibona ukulo esipanini okay that bengiya sometimes ngiba nama excuse esipanini hayi umntwana wami uyagula ngicela ukujika kuseni ngifika lapho angizenze uthi yami indaba inyawuphi nenye into bro yabona khona la ile ngabathi down bro alosto bro yabo ibiza kamnandi uthi alosto bro bro yabona ile iblind bro yabona ile yabona iplug lenyawuphi bro kube kuthiwa iplug lalo lodwa ayinayo right ngile akubi right ifana nensango nani bro mara right ngile bro yabo le aseyifuneka uthi yami aseyifuneka yakena ukuthi ngayithatha mina le laptop ngazi ukuthi uqeda kuyibeka usangene ngapha ekamereni ngithathe ngiphume bese ngiyagula ke lapho anginandaba so ikhuluma phambili and awutabheka bo ngiyithatha ngithengise ne mara imali yakho seyicala sengibona nami ukuthi hayi phela maybe ngithi ngithengisa nge600 yes mara sengisele nge50 rand isani sengibele ngibuyele emuva phela la endlini bro sengithi ngithathe endlini ke sengibele ngibuyele emuva endlini ayibamba liyabuya uthi santokoza wenzeni maye yabo kufana nasedlaleni bro idlaleni mamoshile bro wamoshile phakathi endlini la ngiphila khona bro
Ucala kanjani ukuba mosha since bowuspana uGlenn? Yeah, ngithi usipanile wadlala ngomsebenzi ngalama drugs akho. Nokuthi ufunde ukuthi okay right ama drugs angimoshele. Uhleli lokushini nokuthi wenza izinto zibe ngcono. Wenzani? Wenza worse Brian. Yayibam. So babacala ngani endlini ukuthi or before sifika la before uzojinda ispana endlini bese bajumpile uthi uyankawuza. Ya kade manako lokujumpa inani. Mina ngikhule ngisithanda uthi khule ngisithanda Brian ayibamba Brian bengagqoki ibhathi edabukile mina Brian ngiba namahloni big time Brian. Mara yabona asocala ungena kulezi zinto asanendaba Brian. Into eyenza ukuthi basibuza umbuzo hayi man uNtokozo mana akavamanga ukuphuma la endlini angagezanga amazinyo. Ntokozo kavuka ngeintongo manje ehamba uphuma vele yayibamba lento le. Yayibamba kuba nezinto eziba ushintsho obozenza ungasazenza yabo lento ziyajumpisa uTexas akusasungu siqala abazali bavula amehlo lapho yabo uthi hayi man mntanethu mana simaza sona yabo lento le lahleka ama trust kulahleka ini so ucala ukubhathula into wacala wayibhathula okay la ucala ukubhathula kwethu ne sicala ngalezi zinto ezincane ama coin imali inyana lezi yabo sicala ngazo mina ekhaya bebakhiya wonke ama camera sebahamba mina sekunesikhathi la ngingasali khona nginekamera ngaphandle ngisho bese kunesikhathi la ukuthi indle enkulu yakhiwa uvuka ekseni wena asivuka silungisele emsebenzini yenza ukudla kwakho la kwelanga hambe sophila njengenja yabo ukuthi ukatiwe mawenza nale gawula ya ukatiwe Brian ukatiwe eneta uba isilwane eneta uba into netashi yabo njengami umama mfethu yabo wazibuza ukuthi mara Ntokozo along the way uyashintsha yini inkinga yakhe yabo lento le yabo mina kufana nani okay right mangasho ukuthi ngiclean from inyawupa yabona Brian na 2 years mara ngithe ukuthi ngibheme from 2017 ukuya mara umama wami nota besekana lento le ukuthi yabona umzala abuye emsebenzini angajabuli ukuthi umntwana lo njalo akavela inyembezi zeziblanka amehlo akuza abantu ongathi basebenza nayo abantu ongathi yabo akuthe ukuthi endoda namuhla kuza abantu abasuka ngifuna ukubona udlalela le shafti ngeappearance yakho Brian ngendlela sowungayo yayibona into yeah kuba nemicimbi endlini gada amafoni abantu abamenyiwe ngesimanga sakho yayibona into le wena ucala ukuthi ungena la abantu bayamangala lo wathethisa hey ufunani la yayibo kodwa umuntu wala endlini yayibona into le ngoba bayazi taxi khona ongakhala phela lana and vele ukena nawo yeah phela into town leni igcina silenza ukuthi even noma mama yabona njengomama bengicina ngasamzweli okay right hayi ukuthi bengamzweli ngokuthi angimfileli ini yayibona into le lethi ngento esengiyifake kuyo awuthama yayibamba ngibona ukuthi into soyayidinga mara ngizoshaya Brian mayibo eneta ngeke ngaphathula i4 plate gas stove lapha endlini again ukuthi malini wena ngoku experience yakho malini 4 plate i-gas stove maybe ma 216 something again mina ngithengisa malini 400 yo 400 imali yakho ngithola 100 rand namuhla 100 rand namuhla yebo nethi mina ngijabulisa la 100 rand ngathola every day ekseni ngiyokhatha phela ngishaya i-down Brian ayikho ebona i-down lasekuseni i-down nantambama elinzima uthi manje kuwe mawubheka ioledi kuthini ukuthi ngilibhathule right oledi yeah lokho ngisabhema ngisankawuza vele yabo bekuba khona okay right sengicedile ukuyinkawuza lento esengibhathulile sengithengisile nemali yakho sengicedile kube khona lokufila ngokuthini ngifuna ukubuyela ejardini phela ejardini ngithola yini ngithola igawula ejardini ngithola ngikhona ukugeza Brian so ucabanga zonke lezi zinto nemali uyacabanga ukuthi esani net mayifola amasimba lawo maye bese kumele ngiyothetha amaqala maye endlini yebo bamba so ubale ukuthi umagogo umshaya istofu yini enye mhlambe evaluable koyishaya umagogo ukuthi mawubheka right ngemshaya ngaphakathi inhliziyo edlaleni shit manje njengoba bese kukhiwa amakamera kanje ekhaya kunama-taxi Brian yebo ngeke ngashaya imali e-checking esikhaftini laba beya khona checking ukuthi akithi bakuba nesikhathi ukuthi i-checking sidepositanga nesikhathi esiso ebhenki sithi maye kunesikhathi sina ibekwa khona le checking emonth yayibona ufike ngaphathula i-checking shaya yonke hayi yonke ukira noma ungayishaya yonke ne mara leyo ishayayo ushaya imali eningi mina ngaphathula more than 1000 something
awusabi ukuthi ngoba nabo taxi driver maybe umagogo uzobiza bona bakudiscipline. Ngaba nalento le ukuthi kerati ikamera labo bayalikhiya bazojubani. Ungene njani wena? Ngaba naleyo nhlanhla le ukuthi ngithola isikhiwo la sikhona yabo lento le. Namuntu eJardini. Hayi baphumile bonke basemsebenzini. Sele mina nje lehlanya leli. And ngi first born mzuzulu. Mawufika uthola isikhiya. Yeah, ngenza lento engiyenzayo mfethu. Ngifuna lento engiyifunayo ngisho. Angiboni futhi nalento ukuthi manje yabo ngenza into wrong. Ngiyamosha uthama ebamba. Angiboni ukuthi ngenza into wrong mfethu. Khona ngiyathatha ngithi hayi kunye nokunye senza kubona nje yayibamba. Uyawubonakala khona kunalento le ukuthi hayi ngiyolibamba lishisa lopholele esangeni. Ugcwala kabi. Ayibamba ngiyamosha mfethu ngimosha ini la ngiphila khona Brian. Manje incosi awucabangi nix ukuthi njengoba uthi boso practice ngiyacabanga incosi bese ivelile la. Incosi yavela ngo 2017 nge11 January. Ngaba nenhlanga ngithola ispan khona lapho yayibona ngoba kwafika uApril ngisebenza lento le. Mara u2017 waphela ngasasebenza. So akunani ukuthi mawubhema le ngicabanga ukuthi kusesele incosi fresh athi ngithi ngendlela lento yasheshe yangena ngayo Brian yabo. Ngokuthi bengikhona nokuthi manje ngisithengele noma yini na ngisho lento le. Ngikhona nokuthi mangifika noma kubani ngithi angiboleke imali uyazi dawo intokozo yasebenza. Uzongikhafa Brian. Noma yini awuthi yabo ngenza kakhulu awuthi yabo. Ngithe ukuthi mina 2017 2018 benginganawo umqondo ukuthi nginengcosi mina. Mina umqondo ukuthi nginengcosi uqala ukubuya 2024. Uqala kwami ukujinda Brian. So throughout the 7 years. Okay right umqondo unawo ukuthi ayingcozi yabo. Mara ukuthi imaye mfethu ayibamba mfethu hayi. Diploma ne olidlayo diploma ne olidlayo mara ngama weekend izendlini yabo from isaseyiswane vele lokho. Awunandaba noma ifike. Okay enota. Ngitshela ukuthi mina ingcosi yami ekhaya mi si3 abantwana. Ni first born i-second born yashona bayidubula. I last born uChiri sesigele. Mara incosi yami ithanda le second born. Yangibamba. Yazi yona ukuthi time or enota mina angithi ngiyayithatha. Ngifuna ukungibona Brian. Time nasikhathi sami ayibo. Mina incosi yami ngicela ukuba close nayo manje. Yayibamba. Manje khani ngicela ukuba yayibo lento le. Mina endlini bathanda ukuthi lwandle hamba ubiza ubabakho ngale kamereni ayibona into le. Mina incosi yami engathi baba beyithi babakho. Ngoba biza ukuthi hamba ubiza ubabakho ayibona into le. Babakho. Enye into Brian mabo ngathi ngiceda keke ispan yabo. Ngangena yini umkhuba ukuthi mangena ama shoplift. Nama. Je boyishaya i-lift. Fethu. Bu-TV. Yabona muhle kuseni. Ngidibane nenye awuthi eyaqala ukungibopha iPick and Pay. Igama lakhe uThulane lo mjiji la. Ngize ngathi atasithule usasekhona la. Shithi mayena le gama lelo ngalibamba ngalelo langa lelo mfethu ayibamba ingibamba le awuthi le. Okay awusibeke usinaro bakubamba kanjani bo wenzani? Eneta shithi maye wenzani shop. Shithi maye bekinawo lo shoplift ayibona lento la. Shithi maye ishop ne shop yabo. Ungazenza uzenze in and out yabo mari shop ne shop secret akunotice Brian ayibamba and nama camera akungena wena bacala bahlala emacamereni mina bethe sebanginotice kaningi ukuthi uyangena lo isikhathi eside mari uphuma angayi thini nayo bhadala yabo njalo usho yena ungena zobheka kuphela yabo lento le ngangena kuyintambama kanti angena bangibona bacala banginotice ke bangibheka lapho ke ngathi angiphuma bangisesha bangithola vele nama cosmetics vele. Sengisho ukuthi ngifuna usibekele ukuthi ungena eshop nementally ukuthi uyoshaya ungena kune outfit. Vele ngena nomqondo ukuthi outfit awuna ukuthi namhlanje ngifuna ukugcoka lo manje. Prime yakena ukuthi awubheminya uphe Prime noma ungafana nabanye ungagqokanga nje kufanele ubone ukuthi ayabona la ngigqoke njenge street kid. Awuziboni wena Prime. Uzibona ngathi right. So bominca ufake yini? Ngifake Prime shithi mina bengishaye ibhande ke. Ngikhumbula kwesinye isitolo bangithola benginokugqoka yini ijini engathi inkulunyana la enyaweni bese ngithi Vasco da Gama
Vasco da Gama la ngibopha ngama record ngentambo yayibona into le angifike esitolo ukuze ngizophuma izinto eziningi angisifaka besibiza umjinko ke right angifaka zehlela lapha siphumele ngaphasi lapha ngiphuma vele nezinto eziningi ngifaka ngapha nangapha yeah i-cosmetics engiphuma nayo lapho prime ngiyothengisa ke lapho ke thengisa ama client wakho bekubani ma taxi driver nalezi ikopasi yayibo bese kuba abantu bama saluni abaningi vele bese banama brand abo ukuthi hayi thina into so asisebenzisi sebenzisa Nivea yayibona lento le so yazi nawe ukuthi umuntu so uthi angifike nento so hayi lapho vele aka hesitate ke imali noma athi akanayo imali uyazama ukuthi ayiboleke yayibo ushaya izinto lezo ke yayibona lento le kanti la uzibangela khona ama petty crime bro mabolo ukuboshela ama shoplift izinto ama cosmetics inani ukhebe ngobudom lo bro unqodisa ama fingerprint ngento engekho so manje uthulane makakubamba la sibuyele back kuye ukubamba uceda ukushaya ini nakhona ushaya vele ushaya uceda ukushaya shoot mayena what you call into yokuqhobisa yabona iNivea ama Nivea yeah ngiceda ukushaya ama Nivea bro ama 5 wabo uthulana la ifike ngithi nginendlela yami ukuthi kerate ngiqoke ijacket so ukerata ngenze so ayikubonakala kuba ngathi vele yayibona into le kanti ila sebangithayime khona ukuthi hayi man lo sinokumbona man uyangena mara kathengi next njalo nje yayibo plus nesikhathi angithi screen thina sidonga ukuthini ukuthi ukerate sitolo lesa sangilahlela ngesikhathi so amshuthi vele yayibo lento leyo mina bese ngiya ngesikhathi esi1 ekseni ngibuye nantambama yayibo lento le ngoba lapho secret selling ngibopha athi hayi ngathi mina ngiyaqolisa kulo athi hayi ndoda sezoqolisa epolice station ubatshela ukuthi awena kagogo wakho njalo la Pick n Pay uyafika ngesikhathi so uphinde ubuye ngesikhathi so uzothatha nje kagogo wakho yasitapela wena okay la ngaboshwa ke lapho ne mara still angiboni ukuthi ekuse ngisifake kweni lapho Brian mayeba so manibosha la stars imbalenhle ya imbalenhle police station ekseni yavuka yivenda ecourt kushange free bill ngisho lento le uthi okay la ubuye ngelanga eliso ore the ungatholakala ngecala eliso ubona kahle ukuthi ayidubukele uyaphinda futhi yayibamba ngeke ngaboshwa wathi ngeke ngaboshwa kuyi weekend ngaboshwa kuyi Friday ngaphuma evenda kuyi Monday ngabuya ngathi ngithi ngiyophanda eSekunda kuyi Tuesday aboshwa skempwana nakhona shoplift bro ephakama nawo yazi thina besithi besibheminya upore ake ngithi nje amachita abheminya uphe amachita ngangithathi kabi ne nami ngibuya khona bafethu ne Sidomo Brian Sidomo ojam Sidomo over Brian awento engitshela yona ukuthi wabona isitolo ukuthi alesi ngikhona ukushaya notaka ithunge elanga or kayi3 ngelanga uvele ubone kahle ukuthi ungavukela kuso le TV lonke kanti la usifakela khona amanzi ngomseleke lapho ngoba asikho even umuntu amnotice man customer lakhe alinotice man uthi man lo uyangena buya bhadale lo uyangena wena njalo ungena nje awuphuma uze thilini inani ubuza ama price lo yayibo lento le awusadaftisi ke ukuthi uthenge into e10 yena ngifuna lento engifuna ngiyakhula prime ngishaya down awuthenge ngishaya down yo yazi ukuthi down leni ngendlela edidomo ngalo ungalibamba inkunzi abantu babhekile prime 99 emini yeah ibamba inkunzi prime yabona umuntu asifuneka kahle prime ngayibamba mfethu inkunzi la ubona na abantu bakubhekile la prime agcinta fok into engitshela yona prime yabo benginongena endlini yabo ushaya njengobekisele ngelaptop prime into loshaya into abazoyibona uthi yayibamba into abazoyibona le nyeke ezikuphele ndoda even ngithi ngena sengizobona dama konke short down lapha mina ngiyashaya uthi yayibamba uthi lethi ukuthi ngithole lento and yabona angilo what you call angiloshaya into ye 200 even ndoda sengishaya ilento noma ungathi 30 rand yakunika lethi ukuthi ngithole nje amount yale bag prime ngithi ngikhiphe lento le ebhlungu mayakazi ushaye i-carbon track ukuthi ushaye umuntu le next thing uyilanda okay right i-carbon track ngiyangayishaya lapho nalapho mara mina benginalento le prime yabo bengingafuni ukumosha ama customer ami prime yabo mufana indaba mina prime noma ubosha nje uyathula uthi ngibhayisele asiyeke yokuboshwa prime ngishaya endlini prime into ngiyayazi ukuthi ngisephi yafuneka serious prime mara ngilongifa ukuthi hayi angiyazi and bayazi ukuthi obvious prime noma seyijampile prime okay right yabona angizovuma ukuthi okay right ya ngishayini
mara kunokuthi ngikhiphe wena mfethu ongiphilisayo Brian angeke ngilomana ngidala umuntu lo ithenga wahamba emakhaya angimazi wathi ahamba emakhaya yebo ngiyakubamba so manje isikhathi esibhaya oke wasifahlaka and then into obuyithunile eyakuhlalisa isikhathi esibhaya wahlala isikhathi esingakanani Brian mina ukibengilo ngena ngiphume emaseyilini yabo aqala uku-experience ijele nge-trial ibidal 2023 nakhona ngahlala 4 months buthunile should my njengoba ngitshela ukuthi ngingaspani thubelisha inani yakho njengoba siza lo ngidewe ngicocela ngani ngaba nenhlanhla should my buma 2023 ngathola umsebenzi arindele emayini engasikhanda khona futhi la yebo should my la ngiyatshontsha ema-ofisini ama cellphone inani mfethu ayina sema change house enata phela ngibekunokuvuka ekuseni ukuthi ngigibele ibhasi ngishawa down ngapha Brian yabo mara ngafika neta simangenza neta imali obugebengu bami lapha ngashaya nje ifoni mina ngihamba ngilanda nje supervisor ndoda angizizwa kahle ngiyachiya ngibuyele elokushini ngithengisa ifoni ngibuya ngiyabhema so bungena nje angisho uyehla bosithola isikhathi sokema hayi angithi ibheka asifike ekuseni sifika sicela ama-change house inani Brian ngicekeza nasema-change house angithi ngiyashintsha grand before sizowehla Brian siba nesikhathi ngisho sokuphuza amatiye inani mina leso sikhathi leso ngizula la ema-ofisini Brian yabo phela ngifika ngishawa i-down angayishayanga ekuseni lento le angishayisa ngizokwenza sure ukuthi ngishayisa nefoni and iPhone inyana Brian yabo and into engizisibhlungu yabo into engimikise ebhetali Brian ngoba ifoni inyana Brian yazi kwaze kwasho lo mjito bengimthengisela wona lamafoni should mangazihamba sayo eKhabula kuyeke namaphoyisa sengiboshiwe yabo ukhabuliswa yini because before uthi bonke sengiboshiwe phela Brian manje sekufuneka le phone engibophisile Brian naye yasemayini ngishaya emayini Brian maye bakubona kanjani ukuthi uwoshayile le shayima le should my office ndakhe bekune hidden camera abantu ay hidden camera kahle kahle vele yakuveza nako uyawoka should my le time le mina bengingalazi mina should mangashaya ifoni ku Saturday ngabuya ngazongena i-overtime Sunday should mangena Sunday mina ngitshela yonke into iclear ijampanga sangasebenza futhi langa lonke ezwa asengizoshayisa wangena lo baba lapha wathi khona change house yethu should mangathi le wathi kholwa buza ngalomuntu uchange number bani ayibona into ngoba wathi angena bengilele ngibheke phezulu wangena around wabheka lo lele lapha wathi baba ngicela ukukhuluma nawe la ngaphandle sathi siphumela ngaphandle wathi mfethu hayi ukuthi inani yabo cela nithi cellphone yami engathi ngiyaphika wathi ndada uyaphika ukuthi ngothatha cellphone ngathi angiyavuma ngiyaphika mina wathi asami ungibonisa ivideo la wabona sewubona into boyiphika Brian yayibona lento sewuyiphika boyiphika okay la ithama lakhona belithi lona icase akayivuli yayibona into le nethi ukuthi ama security alendele ini protocol yabo yayibona into le so wena kahle wala until le time la yakuma security ngathi angibona vele footage namanje dazini bami ithama lakhona konje uboba babuchonco bese kunama security mase bakhomba le footage ama security alandelela after sengikhulumela le time ukuthi ngithi nawe uhamba report ukuthi ulahlekele ifoni mala pay gate kune protocol yabo ukuthi ukela ukuthi ubani ureportile ukuthi so yabo and noma sengathi ayishika yena bona sebayifakile kumphathi wabo ngisho lento nabo bayistars vile ayikho into abangayenza nje sekumele kufonelwa amaphoyisa vele so lo onilanda kuye yena wamenzana namahadi umuntu bekathengisa lenyawo ubheke loyo yena wafika wayikhipha ifoni azange lo wayelena le wayikhipha ifoni bamthatha leso sikhathi leso mina ngakerathi ngaboshwa ngahamba ngaye court ngaboshwa kuyiSunday esalise police station ngalala ka 2 days ngaboshwa kuyiSunday Monday sahamba sayolanda ifoni ngaboshwa kuyiSunday Monday sayolanda ifoni Tuesday ngaye court kwathi uthi lapha ecourt la ngiyakhona ngihisi nama ngisho njengoba ngathi angivela lapha vele bangitshela lo magistrate hayi into ngizoyikhuluma nawe wena ngikhuluma nawe ngelanga eliso senginika into yakho wathi remain in custody and vele remain in custody vele obvious ngipedali hamba bengicala ku-experience ini ijele ke lapho bekunjani first time uyangala okay right ngokuthi mina yilo muntu enginguye yabo uvalo welikhona manje bengingalawo lokusaba lokhu yayibona into le
nethi inhliziyo yami ababhlungu yabo lento le ngokuthi maye even noma mambe sakakhona ukuthi maye aspende enye imali ngami ejele yabo lento le nethi ukuthi ngithola izinto zami engisifunayo ejele ngami yabo lento le ngoba umagogo bekangisendela ama airtime 110 and uTapeke iyadla lento leyo bra ngithi why magogo kusendela ama airtime shithi my airtime yabo ejele i-exchange ukuthi yabo angifuna ina yabo lento leyo ngiyakhona ukuthi nginikeze umuntu angithi emergency sekunamafoni inani yabo lento leyo even noma ngeke emthethweni mara akhona bayazi nabo ukuthi akhona khona abantu abawathenga ama airtime yabo lento leyo inani yabo lento leyo mara ukuthi mina ngibe grand ukuthi ngikhona ukuthola izinto engiyifunayo lento ngiyakhona ukuthi ngi-exchange ukuthi ngithole into engiyifunayo kahle kahle lento so i-airtime ejele khona exchange ukuthi uthole into yokubhema nemali ngiyayithola yabo ejele kuyalanjwa prime yabo into ebalekile igawulo yabo lento le igawulo lokubhalansa ukuthi udle ntambama kulanjwa kanjani ngoba kuyaphakisa igawulo ngani udla kwasejele prime ngani ukudla kwasejele ekujele udlela ukuthi nje ungafi kukhona into engenayo emzimbeni yabo lento le so that's why bathi abanye babamba ngegawulo ukuze bagidleke yeah esivara mara nakhona manje kuyavunyelwana ngisho prime yeah kuyavunyelwana bamane nje bafly obvious vele umuntu uthanda amapapa yabo lento le uzovuma ukuthi manje bakwenzise lento leyo yabo lento le so other than ukuthi mhlambe edanyana uphatheke imfembu ngendaba zegawulo nani akaze kube khona mhlambe abantu bafuna ukushaya inkaza or maybe bagaya inombolo shoot my prime ejele ku kanjani kuya ngawo umuntu prime yabo umuntu akakuforce ejele yonke into eniyenzana avumelana yabo lento le mina bengilo muntu lo angithandi izinto zabantu yabo lento le okay right ukuthi mina isela bengulo ngaba nenhlangothi ukuthi ngene selende ukuthi siyabambana yabo lento le ayikho into bewuyiswela nje yabo ende inombolo ayibengeke khona inombolo ayikho ijele ngana nombolo inombolo ikhona kuya ngawo umuntu prime so wena zange ucofa ayi ngoba ngibona ustukile lana yeah ngisituka nje amagama ami inani inombolo inama sign hayo inani 26 28 ayibona lento le yeah kona bona unenombolo ejele ungabona ngathi baphila kamnandi ngoba maye abaphili njengathi singanayo le nombolo ayibona lento le ayakho babhekelana ngeinombolo zabo inani yabo mara inombolo mana isuka yabantu abadomo kahle kahle ayibona lento le yini into kwenza ukuthi abantu abadomo awunenombolo prime kufana nokuthi ejele senginabafowethu prime yabo angisanako kwami sesinokwethu so uchaza angisakhona ukuthi yabona maybe ngibuya ku visit ungicela wena uyi26 sekumele ngikuvalele inani yabo nasibafowethu phela ngithi umfowethu prime injalo since ufahlakile into ensembuka yibona enzele ngaphakathi nje into entsembe ukubona okay right ama fight okugwazana prime yabo irape angaze ngayibona eshele mara ama fight okugwazana prime isuswa yini izinto zokubhema kuyabhenga naphakathi kuyabhenya phakathi prime phakathi kuyabhenya prime ayikho into alikho drugs ngeke phakathi crystal ikhona inyawupi ikhona insangu ikhona ayikho into engekho prime manje kusuke kubangwane like ukuthi ungithathele or nale inombolo angisho prime ngithi ma 28 ma 26 ukuthi ubani ubhayizisa ubani kanjani ayibona into le mawa experience avele bamhlaba naye into engayibona mina iwesi ke leyo engayibona ejele yabo mara bekuyinto engingayibona nami ngihlale bengibona elokushini inani bengangithusi kangako into bengikhawathi ejele ukukhumbula elokushini prime yabo lokusiphila uvalelo prime akukho mnandi so yini oboyikhumbula elokushini ngoba nakhona bubhema iyalo zabazali prime phela zabona sokhiyelwe lapho prime wonke lamagama abazali ayabuye uthi kuse dala ngibangikhuza ukuthi kusentokoze into eso yayibona into le phela ejela usaphili ngokuphila ngaphandle ngani yini into ehlukile awukhona ukwenza into oyithandayo ejela ukhona ukusuka la uthi hayi manje ngihamba ngiyakuphi ngespa ngemanje ngiyahamba ngiyakuphelela nje la yabo uba nesikhathi njalo kuvalwa njalo kuvulwe yabalo noyimvu ayikho mnandi lento le
and yabo especially ku trial abathi bayakuvulela ejele bakuvulela 1 hour after 1 hour ubuyela phakathi isikhathi esiningi uhlala phakathi ayibona into bekuba ne moment la ngihlale khona nge1 ngibhekela phakathi kulama first year phezulu ngithi marazi khumbulela ukushini mayazi uma kudala ngikhuza so ubaba kudala ngikhuza so yayibona usankawuza ngaphakathi ngaphakathi zangankawuza bra okay ngankawuza lelo viki lelo maybe ngifika yabo mara ngaphinde ngayithe ukuthi azinto nje ngayingibulala kupha uhlala kwami le 4 months ngaba kunawo ukuthi ngiya detox ayangiphuma la ile yabo ngabuya 2023 leyo yabo athi ngibuya kwaba khona ukuthi manje ngiyachutheka futhi yayibona enkawuzini bra ngokuthi so before sibuya mawuphuma la uthise bakushaya nge-scratch i-trial ngithi 4 months ngatrial nje 4 months azangigwetshwe after azangigwetshwe bakuthola not guilty bang warning bathi asikhomba ngomunye alright then bese mawuphuma angiphuma ngalingeka vye uchubeka raya ngalingeka vye yabo nakhona maybe after a month yakhona ngiyahlala imonth operating training ngibuye ejele nginonile nginganga ngisise esikhulu nami ngiyazizwa ukuthi ekuse ngumuntu ayibona into ekuse mara ndoda ngokuthi imali inhliziyo yami ingakavumi mfethu uTexel lento ngiyayiyeka mfethu ayibamba kwaba khona ukuthi okay ngiba nokutshontshanyana yabo ngithi bekuba i-rock and tie yeah fucking knife yayibona lento le nakhona ngijuthwa yiyo le rock emabhiyeni yayibona lento le ukuthi ngehlisa ini plug ngale rock bro kanti le rock izongilidelana ukuthi hayi man le bhiya yakho mfethu ayishwa ilanga lento yokuthi wehlisa ngayo nayi into efuneka ile brown bag inyawupe bro usitwena bubuthi mawuphuzile bese mawuzi plug mawushaya rock kube ngathi liyekha mara kube khona lento eshodayo futhi bro yabo angithi ayishwayelanga ukuthi mina ngiyehlisa ngani ngebhiya bro ifuna la ile yabo bengithi noma ngiyizwe ukuthi ibhiya okay right yakha mara kuba khona bana hayi man khona lento eshodayo yayibamba lento le yini kahle kahle because ile nyawupe eshodayo ubhemile inyawupe ubhemile rock ibhiya nangithi bheka ngithi uphuzile ibhiya iyadakana ufuna understand la lezi zinto lezi ukuthi lihluke kanjani yazi Brian lenyawupe yabona Volvo awuthami ukuthiya uthami yabona inyawupe le Brian ungafunga ukuthi ithandazwele la isuka khona noma la ibhekwa khona Brian enadinga enye indlela la ile Brian enada ngithe ukuthi yabona ndoda ubone lokushini kunganansimbi ehlalayo ini mara isekile inani so Brian ile nyawupe awuthami ayibamba le nyawupa ngazi mina ukuthi labantu abayenzayo bayenzani mfethu yabo ithi idlula iplug lebhiya rayile mfethu mnandi iplug lighting yabo yengikhuluma manga ngithini ayibamba Bram iplug lighting into limnandi Bram yabo enkeka ngaza ubhemile uzizwa ngathi ukuphi mfethu yabona Volvo awuthiyami and angifise umunye umuntu ayicale nje experience into engiexperiencile Bram mfethu so manje ngoba wena mchita unkawuzile asithi ulevile leve yakho before unkawuza wa experience life then wankawuza manje awusankawuzi yiziphi izinto othi mawuzibheka elifini yakho la enjoy khona most impilo yakho impilo yami igcina uyenjoy 2013 ukubuya kwami engomeni bro after lokho nje ngase ngangena into enibhedayo bro ngasho nje ukuthi impilo yami from 2013 kuyale bengasayenjoy ngendaba ye drugs mfethu nginte nge-experience bro ngama drugs bro yabo and manje yabona manje ngikhwishila ngisho ama drugs ngiclean man mara bro yabo ngisokola ngikuthini umsebenzi bro yabo kukumaye mfethu ngilinde IT yami home affairs i-IT benginayo ngayibambisa kumashonisa ukuthi umashonisa waphelela laphi naye azange saba nendaba before uzonkawuza njobe after before ngizokhwitha ukawuza bro ubuyile eDanyana 2023 wathatha view njobe 2024 kuza kanjani ke yini esekufikela inhliziyo seyavuma bro ngithi ngibheka nale pantsula lami ndoda lomntana wami ndoda uyakhula bro uloku ubona ubaba ndoda uloku uyathethiswa ejardini uthethiswa amasimbi into eyiwana uthama ayibamba okay that nenhliziyo manje bengasayifuni inyawupe ngenxa nale down bro ayibona bro nangendlela bese ngingayo bro ngikhulanga nginje bro ayibamba shima ngabona okay inhliziyo bese ivuma ukuthi mina ngisayifunda ile okahlahle kumele kuvume inhliziyo kahle bro umuntu noma ungamnikisa rehab kangakanani makungakavuma ngeke angahamba wonke ama rehab eSouth Africa babuye bathi call bathi baya America kuphi bro mara ngakavumi lento le bro ufike eAmerica icala inyawupe yakhona futhi
angabe yatholakala. So manje njengoba uphusha ke no ujindile umkawuza, what is your plan? Or maybe athike ngibuze ukuthi if ever you were given a chance ukuthi mhlawumbe ungabisela isikhathi move yiliphi isiphi isikhathi ongasikhetha ukuthi ungaqala khona ephambili? Yabona Volvo program i-chance yami ukuthi izinto eziningi izenze zokuphumelela lifeini yabo idlulile uthi manje yabona ngasalwele okuningi program. Sengilwela nje ukuthi ngithola umsebenzi oright ngibe newathi khona pleke lami bonakala nje ukuthi ngiyaphila ngikhulise nethi umntana wami program. Mina sami isikhathi sesidlulile. Ya sesidlulile ngidlalile ngaso yabo mara akusikudina komhlaba lo. Njengoba sengithi mase sengilwela nje ukuthi kubonakala ukuthi hayi ngiyaphila mina manje ayibamba program. Ngikhulise nethi umntana wami. So Nation angazi question una for umjida ngombuza uthini bra? Ngifuna ukwazi njengoba uhlangana nama-agency bowacaca before. Ngiyacabanga ukuthi usasema-agency wazi. Bona bathini ababona ukuthi impilo yakho ngathi siyatshintsha sophumile la lento yakho. Ayiba-inspire bona ukuthi yini into enza ukuthi kube nzima kangaka ukuthi omunye aphume omunye angakhoni ukuphuma. Yeah, isivalo bra ngiyahlangana nawo ama-out ne. Mara yabona Nation into iphuma emntwini bra mayibamba uthi angimazi ukuthi akadibana nami ukuthi uthola yipi inkuthalo yebo bra. Mara mina ngokuthi angicharge bra yabo ama-out angwalahli bra yabo bra ngiloko ngathi ukukhuthaza ukuthi ayazi bra uzoba grand yebo. So when I don't you think you can be motivated someone who was ukuthi because sometimes mawuyenza ungekho lapho mhlambe nawo ukukhuluma nje. But if yenziwa umuntu ophuma phakathi kwayo maybe start having initiatives trying ukuthi ayibone ukuthi nawo mhlambe ngakhuthaza ezinye izinto. Yabona la ile ngoyibuza Ibrahim ne. Ngiyafisa ukuthi ngibe yini bathi ni motivate speaker ya sama out Ibrahim yabo. Should my Ibrahim mina nginayo lento yokucharge yabona Ibrahim yabo. Yona ngiyayifisa Ibrahim ukuthi ama-out ngokhuthaze Ibrahim yabo. Mara njengoba ngisho ukuthi into iphuma enhlizweni yomuntu Ibrahim yabo. Ngayikhuluma mina Ibrahim uyibone mara uthi inhliziyo yakhe ayikavumi Ibrahim yabo. Or njengayo umjida ukuthi ungene kiwo ama-drugs abantu ababona but wasitshela ukuthini angeke ngifane nayo. Azange ngiye rehab mina Ibrahim. Rehab azange ngiye. Mina umama wami Ibrahim bekakhala inyembezi so Ibrahim. Mina bengiqole ukuthi ngiye rehab. Ngicela ukuthi ngithenge iMethadone Ibrahim. Uyithengele ngakhi iMethadone before uzojina? Ibrahim countless angazi. Ngisakhumbula kaningi ya kaningi so bengithi yabo sengizwe kuyashisa Ibrahim. Ngilanda umagogo Ibrahim especially labo sesilanda inkazi abo ma December kanje Ibrahim. Ngilanda umagogo ayikhona manje sengigrand mayebo. Naye abe nale believe ukuthi amntana muba right Walguru December ntokoza kasekho lapho Ibrahim. Nethi le down Ibrahim ayibamba. Mara ngokuthi inhliziyo yakhe naseyivumile Ibrahim ayibona ngitshela hatsek. Plaza yabona inyawupe Ibrahim kunezinto engeke ngize ngiyisho life Ibrahim ukuthi inani. Kahle inyawupe mina ngiyayizonda manje Ibrahim. Easy place into engizisho Ibrahim. Okwamanje ngicela ukungayichazi Ibrahim yabo. Yangizwisa ubhlungu Ibrahim. Yabo uyitshela kwami ukuthi afutseke inyawupe manje. Yangizwisa ubhlungu Ibrahim ayibamba Ibrahim. Mara sazoyenza ne-podcast khazele Ibrahim ayibamba. Yeah. Ibrahim angizwisa ubhlungu Ibrahim. How is life manje mfethu edladleni ekasi mawuceda ukujinda babelieve ukuthi ujindile or kusenabantu namanje mawuthi ababheka babona ngathi usengakajinda? Ukuthi mina vele yabo okay lathi ngababuka ngakhathala abantu Ibrahim yabo. Umuntu sekuphuma kuye Ibrahim ayibamba uthi into engihlangabezana nayo mayenzima Ibrahim yabona ngathola isipani Ibrahim. Ngathola isipani umama so grinding naye mfethu ayibamba Ibrahim ungithandayo inana ayibamba. Lethe kushuta yini isipani into engistressayo le engistrugglesayo. Ngoba bosipana imine bosipana ijob enjani sengenzela ukuthi mhlambe nangabe khona ababukelile la maybe bangakhona ukuthi bazamazama plan. Bengiucontract sengiya ku permanent Ibrahim ayibamba. Ijob obusipana bekuyiwathi ku general worker kahle. Oh usebenza mara emaphandeni. Yeah, ngisebenza eArendale, Thubelisha, Incline emaphaneni. Mara manje yabo ngendlela njengoba ngikutshela ukuthi manje into sengidwelayo nje ukuthi kubonakala ukuthi ngiyaphila ngibe nepleke lami bona ukuthi ngikhulisa incosi yami ayibamba Ibrahim. Angisakhethi umsebenzi manje Ibrahim. Any job nje. Any job Ibrahim. Yabo manje uma ngithi ngilinda IT yami
iplan yami mfethu ukuthi ma angitholi idea into engihlale ngitshela umama wami bra ukuthi yabona baby ngathola idea yami the kuthiwa nayo idea yami ngiyayilanda angibuya ngenza ama CV kusasa ngiyavuka ngembileni ngiyophanda mfethu noma yini mfethu so manje message mhlawumbe ungatshela lenqosizano ezikhulayo ezisha njengoba besaringa before sizoqala ishow usho ukuthi bangenele iCrystal yini advice mhlawumbe ungayigaya abo oleli ongayigaya incosi yinje I think cala nje ebantwini abadala ne abantu abadala abangaziyo ngiright inani ngiqolise ngento eyangithatha yomhlaba inani untokozo sasomntana oright nethi kwaba yilento leyo yabo abantu abadala ningapheli umoya ebantwaneni bini ningalahli ithembe ebantwaneni bini noma yini umntana wakho ahlangabezana nayo melana nayo umuntu omdala yabo akasikhetheli nayo kuba nje ilento leyo yabo lento leyo yonke into umntana angena kuyo usuka ngasikhethelanga umunye usuka kuyilento leyo yabo lento leyo mbekezelele mzala ibamba lento leyo bese abafowethu futhi khona bangaziyo ke mina nginenhlanhla yabo la endaweni ukuyihamba ebusuku inani nginokudibana nabo abafethu abenza lezi zinto eziphuma esayidini inani angibajaja abafethu yabo mara bayazi nabo ngihlezi ngibabekisela ngihlezi ngibabonisa futhi and bayazi nabo angibabekiseli ngomunye umuntu ngibabekisela ngami ngithi mina uyangikhumbula mina so yayibamba lento leyo angifisa ngidlule khona bro bayazi ngihlezi ngibathethe ndathi angifisa ngidlule khona unga-experience into engiyi-experience bafethu asibambeni ikasi lethu nje but ke speaking of ikasi mawucabanga singacala as umphakathi ukuthi si-reduce riding drugs because definitely angeke size si-stop but as umphakathi singaqala since wena kumuntu ovayile amahunji wabona yonke shit mayabona singaqala kulabo abangazange bayi-experience drugs sinzeni siqale ama-white ama-campaign inani sibakhiphe busy Brian yabo elokishini kunama open space amaningi Brian yabami singenza ama-parking even kwale podcast oyishayayo Brian enenye opportunity ukukhipha busy leyo Brian yabo ukuthi ungacabangi udoti inani uyazi wena njengoba uyaspana ngisho Brian uyazi ukuthi okay ratang off okay ratang ngithola amashita ngashaya i-podcast ingalo ngenzani ayibamba Brian yeah ezinye izama activities kahle yabona Brian angaba khona wathi ukhona emakasi Brian Imbaleke especially Imbaleke ina activity serious Brian but asiyeke lezi zasekasi how about njengoba bengisho ukuthi wena wazi amahonji why don't you start live ayisha khona because akusukuthi asicanga ikasi le bengifisa ukwenza upartition channel kulabo abathengisayo Brian yabo mara ngabuya ngashawa igidi yokuthini Brian asikhethela impilo yokuphila Brian yabo naye lo ithengisayo Brian uyayizamela naye ngokuthi amathuba omsebenzi mancane Brian but yena umuntu oyithengisayo yazi umuntu engimfisayo mina imuphi abantu abayifika Brian yabo umuntu engimfisayo imuphi mina Brian yabo lo bathi ayibhaka yabo lo Brian engiyamfisa Brian olethenga kuye lo ibhakayo lo wayipheka ukuthi ibe khona Brian yabo lo ngiyamfisa Brian ukulethile ukusokola Brian kubafowethu Brian yabona lethile ukusokola kubafowethu nabodadewethu phela amanye upese phema namantombazana bonke mfethu ampuri wonke amantombazana Brian awungathi nje uyalandelela nje especially emakasana kahle abangabali imbaleki ake sibale nje amakasana from GP kuphi eMpumalanga kuphi emakasana Brian amakasana amoshekile Brian lazi Crystal umuntu angayibhemela ingajama yabo leyo Brian leyo moshile ke futhi yabona kula 2000 and something SS ayimoshile ke leyo ke bayasibulala abantwana bethu abantwana abancane nakithi bayasibulala lokishini ngayo le Crystal yabahlanyisa futhi banibulala kanjani ngokwenqondo or inkunzi Brian misho ukuthi umuntu ukubamba inkunzi athole something akubulale phezulu kwalo angatholi next azi ukuthi awuna next mara akubulala ukuthi awuna next yayibamba Brian manenga idumbe siphuma eMbaleke weekend month yena Brian indaba yalabafana beChristian nabo babulana nabodwa abantwana besikolo mayiChristian sibhema abantwana besikolo too much kakhulu Brian sure no I'm not sure thank you ngiyabonga ukuthi uSky isikhathi sakho mfethu
even though noma amajita actually ngama last minute wabona ukuthi no it's fine I mean something I get off my chest as long as ufundisa abantwana baselokishini dami Brian lento leyo that's the aim mfethu noma ngathiwa ngibhizi kangana ngeke ngibe busy ukuthi ngifundise abantwana baselokishini dami ukuthi ekuse impilo ayihambi kanje ngoba lesisho esijosana ngayiphelela la isandleni imanzi manje yeah ayinda ayiphelela net la gcina kusasa kubhoda abantu kwenzeka into ezibhayo thank you so guys thank you for watching this episode mfethu as I've said these days ngidlalele imbalenhle mfethu hopefully nawe nangabe khona umjito omazi you around your hood maybe if ever you are wrongfully accused you're still gonna catch another episode njengoba ngishilo you don't mind if ever it happens sometimes you post video engekho audio iclear njengomjita nabo sashaya no who knows sashaya next time I would save ku laptop ungazongishanyela wena I save because the other day ngayeka almost ubusuku bonke ayifuna ukusave audio ended up ngicima yakuthola but yeah anyway mfethu ngabonga ukuthi ukhona ukutuna in hopefully next time sisonke 4:95 you know we're doing it like we're doing it for TV the podcast that other podcasters watch yeah pushing your palm, you're pushing your palm, you're pulling your vibe.